infotainment display, so kita boleh switch on. Ni radio dia. Lagu raya lah. Saya buat syuting ni pun raya ke-7 ni sekarang. So speaker okey. Ada 4. Okay, dia ada radio, ada disc untuk CD, USB untuk dengar lagu, guna USB port pen drive. Ada navigation, Bluetooth untuk handphone dan off screen. So saya bagi contoh untuk navigation GPS. Dia touch screen Launching navigation software. You are reminded to put on your seatbelt. You have exceeded the speed limit. GPS is activated. So sekarang malam. So bila malam di navigation ni pun dia akan menunjukkan suasana malam lah. Gelap saja kan dalam navigation ni, disebabkan sekarang saya